wandugu ni wengi, Wakongole ni wengi wenye wako mu M23. Me wanapenda nao wawatoke. Sababu ya M23 inatesa sana, ni mateso. Kuna wale Mungu akiwajalia neema watatoka. Na pia shi wenyewe tumetoka na shi tunaombea Mungu akipata gisi watoke. Juu sababu Kambifuriza igitondo cyiza cya tariki 22 z'ukwezi kwa kane kuri mwe mwese mudukurikira kandi mukamva amakuru tugenda tubagezaho gatanu ku kandi. Amwe mu makuru y'ingenzi tugiye kugaruka muri uyu mwanya w'iki gitondo tuzindukanye. Turagaruka ku bikorwa by'ubwicanyi ndetse n'urugomo bikomeje gukorwa n'inyeshyamba za M23 by'umwihariko aha muri Warungu mu gace kazwi nka Kamisimbi ndetse na Shavu, ahabarerwa nibura abasivile bagere muri 20 bahaguye, ariko ingabo za FDNB ndetse na Wazalendo baje kuhagoboka baratabara. Ibyo turaje tubiva umuzingo muri Rucuru mu masaha y'umugoroba wa tariki 21. Izi nyeshyamba izi nkoramaraso zaje kugenda zigwa mu gico, aho Wazalendo yari yamaze kubatega igico ubundi bigirizaho nkana. U Rwanda nyuma y'uko bakomeje kugenda barekarama y'uko ngo ingabo ziri gukoreshwa no mu burasirazuba bwa Kongo ngo atari z'Abarundi, byanga ibyo nabigarutseho mbabwira iby'imbaraga z'Abarundi ndetse na Wazalendo byatumye ibihugu by'aka karere bikangarana. Rwamaze gushyira hanze ngo drone za kabutindi z'umwihariko rufite zo ku rwego rwo hejuru. Ngewe ngibi ndaje tubisesengurire hamwe ni ku cy'u Rwanda rumuritse zino drone nyuma y'uko rumaze kubona ko Abarundi mu ntambaro mu burasirazuba bwa Kongo nta mikino bafite, ubona y'uko bari seriye cyane kandi bari kwacivinga bakabasha kugera ku ntego zabo. Iyi ni inkuru official TV uteze amatwi, ariko mbere ya byose reka mbanze mbabaze ngo bwakeye bute, mwaramutse mute? Twebwe Kigali turamutse amahoro, turabona ikirere kimeze neza. Namwe nimutubwira aho muherereye nuko mumeze, kandi niba mutwumva gatanu ku kandi mukore kuri like, mushobora no gusharinga cyangwa mugashyiraho komanteri, amakuru yacu akabasha kugera kuri benshi mu buryo bwihuta. Ahazwi rero nka Kamusimbi ndetse na Shavu ni mu bice bya Warungu, ariko bisa nk'ibisatiriye ku gice cya Bukavu. Izi nyeshyamba zimaze iminsi zaregeje nkana ku baturage, aho bagiye bica abaturage bagera mu bantu 20 bose. Nyuma yo kubica rero aya makuru yaje gushyikirwa n'ubutasi bwa FARDC, FDNB na Wazalendo baza gutabara abaturage. Amashusho n'amafoto byakwiragijwe ku mbuga nkoranyambaga byagaragazaga abaturage banezerewe. Ni nyuma y'uko Abarundi bahageze rero bakozanyejemo n'izi nkoramaraso, maze babonye y'uko batari buze kubasha guhangana nabo zikuramo akabo karenge barahunga baragenda. Ngira ngo aya ni amakuru mwakomeje kubona kwiragizwa ku mbuga nkoranyambaga, abantu batabariza abantu muri utu duce bavuga bati zibamereye nabi. Ibi bikorwa byo kwica abantu bagera muri abangaba bose 20 bije ari umujinya wo kwihimura, nyuma y'uko bagiye bashaka gufatirana urubyiruko rwaho ndetse n'abasore cyangwa inkumi bagifite imbaraga ngo batware ku ngufu, abandi bakajya babacika abandi bakiruka. Mu kubihimuraho rero baragiye bogera ku burimiro mu bo bashoboye, ubundi sinakubwira barica bamarira hasi abantu bagera muri 20. Ariko nyuma y'uko FDNB bihageze bakwema akabo karenge bariruka barahunga. Nibura waho wavuga uti byibura abo baturage nabo bagiye kubona agahenge bongere baruhuke. Ni mu gihe mu bice bya Rucuru naho mu masaha y'umugoroba tariki 22 izi nyeshyamba ubwo zazamukaga, ubwo twageze muri Nord Kivu, zaje kugenda mu mirwano yari irimo irabera ahazwe nka Kiseguru. Aha muri Kiseguru rero baje kujya koherezayo ramforo ngo zijya kuramforosa abarwanyi babo, basanga Wazalendo hari igice kimwe cyabategeye mu nzira, baragenda bakigwamo. Mu kuwagwamo baragenda babogeramo burimiro, barabarasa mu buryo bukomeye cyane, birangira na ramforo bari bagiye gutanga batakitanze. Abagize amahirwe bacitse bamenengana iyo ngiyo muri iyo misozi, baratandukana birangira bipfuye ubusa. Hari ikintu gikomeye rero, nabonye ikinyamakuru cyo muri Uganda cyanditse yuko ngo Muhozi yamaze gutangaza yuko ngo imfura ye yamaze kwinjizwa mu gisirikare cya Uganda. Uyu ni umusore ubarirwa hafi mu myaka 20. Umusore wa Muhozi yagiye mu gisirikare cya UPDF. Ubwo mwumve nyine yagiye gukorera ise mu ngata, ise arimo aritegura kujya kuba perezida wo gusimbura se nawe, ubwo mwuzukuru nawe azaza musimbure. Nibyo byane nababwiraga yuko iri shyaka rya NRM
rifite gahunda y'uko ngo rizayobora iki gihugu ngo imyaka igera muri 200. Ubwo urumva barimo barahererekanya mu buryo bwo kugira ngo bazabone uko bagenda basimburana mu buryo buboroheye cyane. Ntibizagutangaze ntakinjemo uyu mwaka 2025 naho urimo urasatira umusozo wawe. Ntibizagutungura umwaka utaha ageze kuri kapiteni ataramaramo n'umwaka. Ntimubizi se? Njyanga ibyo nta gitangaza kirimo. Reka nihute rero, nyuma y'uko abarundi bakomeje kugaragaza imbaraga mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kugira ngo mwabonye neza yuko ibihugu bimwe byatangiye kuvuga biti ntabwo ari abarundi, ni Afurika y'Epfo na Tanzania bari kuza bagaca mu Burundi, barangiza bakiyambika iniforume y'igisirikare cy'u Burundi, atariko ntabwo ari bo urebye imbaraga n'umurindi bafite hano ku rugamba. Nyuma y'ibi ngibi rero byavuzwe, nabonye RDF y'u Rwanda yahise ishyira hanze drone za kabutindi. Nabonye ibinyamakuru byasamiye inkuru hejuru bivuga yuko ngo u Rwanda rwamuritse drone zikaze, ariko njye nabibonyemo ikindi kintu. Burya hari ukuntu nyine iyo wikanga umugabo, ubundi bajya baca umugani ngo uguhiga ubutwari muratabarana. Iyo wikanga rero umuturanyi wawe yuko akurusha imbaraga, nyine nawe ugerageza gukora ibintu byo kugira ngo urebe ko wakwihagararaho ukamukanga, ejo atazapfa no kugera uko ashaka kugufata. Njyewe ubu nibwo buryo nabibonyemo bwo kugira ngo u Rwanda rugaragaze yuko nyine hari ukuntu rwihagazeho mu bikoresho, ariko nanone ukabona neza yuko nicyo cya kindi nababwiye cyo kuvuga yuko urebye ibikoresho Kongo yaguze, ukareba ibikoresho u Rwanda narwo rurimo ruragerageza kugenda rwisuganya, ntabwo aya masezerano ari ku busa, ahubwo ni amasezerano yo kugira ngo ibi bihugu byombi bizesurane. Kandi mu gihe byaramuka bibaye, mwibuke ko Abanyamerika ubwo iyo nazanye ibintu bigendanye na Amerika, mujye mwumva ko Nahima Empire itagisigara inyuma, ubwo mwumva uruhande bahita babogamaho. Ariko amahirwe yandi ahari nkavuga ngo mu gihe Amerika yazibogamiye ku Rwanda ndetse Nahima Empire, uwo mwitegure n'Abashinwa n'Abarusiya nabo uruhande baza babogamyeho, kuko muzi neza yuko Amerika n'Abarusiya baba bahigana nk'injangwe n'imbeba, aho umwe ashyikiriye undi amucinya ku itaka. Iyi ni Inkubi Official TV uteze amatwi, nkushimira cyane ubana natwe, kandi nkushimira yuko ugenda utwereka yuko udukurikirana, by'umwihariko abantu mukora share, abantu mukora comment, abantu murayikinga bavuga ngo muri abantu b'ingenzi cyane. Abantu bari mu Burundi nka ba Madowadowa, ba Medalidi, Jackson, Sifa Sofia, abantu nka ba Irene, Frederic, ba Birandorera, ba Nizeyimana Pascal, ba Nehemi n'abandi mwese nka ba Jean Bosco ndeba ahangaha, ba Nkunganire, ba Kamana Jean Paul, ba Musanze, abantu bari mu Bubiligi munkurikira, abantu munkurikira muri Bufaransa, abantu bari muri Poland, mwese mbabwira ngo mukomeze kugubwa neza. Sinirengagije abari Mozambique, Zambia na Zimbabwe, babari Malawi, Afurika y'Epfo, Canada, Kenya na Uganda, Tanzania, abari muri Congo, reka mwese mbabwire ngo mukomeze kugubwa neza n'iki gitondo cya tariki 22. Amakuru yacu naho mu kanya. Ciao ciao. Wandugu ni wengi, Wakongole ni wengi wenye wako mu M23 me wanapenda nao hawatoke, sababu M23 inatesa sana, ni mateso. Kuna wale Mungu akiwajalia neema watatoka, na pia shi wenyewe tumetoka na shi tunaombea Mungu akipata gisi watoke juu sababu M23 sio yetu, sisi ni Wakongomani. Unaona tunafika huko kwenye M23 ni watu wabaya, wizi, wanyanyasaji, wenye kubaka, sio chama nzuri. Sila tulitumikisha mbinu mwa nguvu sana. Tuliona hatuwezi kia kwa ndugu yetu bila hata silaha. Sababu tulikia ona bana tupotezea muda wetu bure, pesa yetu ya bure, kututumikisha tu na force. Vitu tukwa tupropozea atupangililie. Njo bibalikia tutia mo. Kisha tena miezi yetu bakaitumikisha kutudanganya byabo bina kweli. Ndio tukasema na sisi hatuwezi toka, atubabebe kitu inayo itabaluma kuro. Ndio gisi tulifaa mbinu zote juu tukiashe batatu, mie na yeye kwanza. Ukabakia bawili bakasema nabo baweze toka bila bunduki. Ndio gisi unalipata bunduki akakuya jana. Maki mumoya alibakia kwanza kule. Na ba mingi kwanza biko na mipango bunduki kwanza njo iko juu
kitu kwa tuluma kuro kwangiza mkitu tulikuwa tupange kazi tulikuwa tupangililie, kisha tena bongo inakuwa mingi bana danganya sana kwa tulumisha kuro. Kisha ya pili tena biko atumikishana kwa gisi banapenda me abaweze kutumikisha gisi wewe unapenda mai mashwa zabo njozi uendea M23 iko politiki mwangufu. Unaona muvile swati ya Goma ubia Bukavu banavalisha basoda mzuri, unavala makombati za madoa za tash. Sasa kijana taona vile gisi askari anapendeza na iko na franga, iko na gusa franga na nawaza naye ndio gisi atakuwa na japo ni bongo bale basoda biko Bukavu mu centre ville na biko Goma ni bakuvutia babijana kusudi sasa utamona vile unawaza sasa ndio gisi takiaisha na japo kule kote kwa tunatembea mapembeni kote kwa territoire baskari banaishi mbaya sana, tunakula mbungule kopo moya busubuhi kopo moya magharibi njoo tunakula pesa tupokea sema mpaka siku batafanyaka mixage president Tshisekedi atafanya mixage njoo analipa ile masiku zote kuko ba mwaka kuko ba miaka 2 kuko ba miaka 4 M23 hao batusi banapokelea konte Rwanda biko ma telefone babu bapate hivi na mungo carte simu donc bana bapokeza hao mali ma carte simu na ndio franga natokea Rwanda meshe ba Kongole banatuambia siku president wetu Tshisekedi anafanya message ndio atatulipa ile masiku. Kwa majina anaitwa Bahati Bulondo Ekole. Mimi nazaliwa mu territoire ya Kale. Mimi naishi Bukavu kwangu. Nikutaniwa mu M23 nilikuwa ingia kumapambazuko usubuhi 5h na bibi yangu. Tukafika mu industriel banatuambake pale. Tukasindikiza bibi yangu akaingia kanisa. Mie bakani bloquer bakaniba ku region ku 10e region. Nikafua pale siku 2 bakanishusha la bote. Nikakia kuta batu mingi biko la bote bakatutia mubisi ya masomo mali isteme kaingia kuporo bakatutia mbato tukaenda bakasema msiogope mkwenda fanya formation ya la polisi. Mnaona gisi wa polisi yenu wa mwezi walikimbia meme fait formation la polisi ya 2 semaines na 3 jours murudie tena mwende mtumikie pale mkute ba jamaa yenu pale. Gisi tulivuka Goma tukafika Goma mabusubuhi ilikuwa ma 8h bakatutia mu delinite tulifanya mule mustade tulifanya tu kama 1h de temps bakatutia tena magari juu tulikuwa bato kama 4 tunayaza bakatutia magari pale tukaenda pale njoo kubalifaa politike bakubakia Rumangabo bakabakia Rumangabo na njoo si bakatubeba fasi mwavi banaita chanjo kumulima ya Sabinyo tukabakia pale tukafaa mwa tunatumikaka tu balabala kujenga tu balabala kusomba majiwe kusomba mamichanga nini mwa na desmen bako anasema ile nao ni formation pale usha kaza nao ni formation ile kaisha bakatuletea balimu bakutokea Rwanda wengine Uganda wengine Kenya njoo kwa balimu balitoka bakaanza kufundisha tukaeneza 5 mois tukafundishio. Sasa tumefika mu 5 mois tukafanya training ya 2 mois njoo kueneza 7 mois tukasema tutatoka tusikia tu wanakia leta magari mabusubu jua byabu ni siri yabo tu ya kutoka bwana kia wanaleta gari mtoke hapa mwende mpumzikie Goma. Bakaturudisha tena Goma. Tukafika Goma tukusimama kata direct bakatupitisha banakuwa nauliza wewe uko mzaliwa wapi? Ukasema wa Goma Butembo banakutia Sud Kivu banakutia mwingine territoire. Tukasema wa Sud Kivu banakutia Goma. Jogi sinisemaka Goma nikakia shikuta banatubeba ukujutu kwa tuje kwetu kwa ino. Bakatuacha gari katuacha kama kule tukatembea saa 4 tukatembea migulu
tukafika Lumbishi. Tuko wabambia mbona hakuna ta sanfra mtu atoke masomo seti mwayo tase mchunge mtapata dotation juu tutoka kule tunakuya huku Mungu kama ngungu tunakia Lumbishi. Tukwa 200 persone bila hata bunduki. Atukwa na bunduki shini. Ngambo tulikuya kako. Me pale kulikia bawili bakutokea huku Lumbishi wanakia tuchunga pale njoo kwa na bunduki mbili. Na njoo tukakuya nazo. Wafika pale hii 3 semaines yote tuko pale. Ukaenda kuese bana kusindikiza na bunduki. Ukaenda useme ukaenda nawa bana kuambia se soda na wake. Maile 3 semaines tukashana kali moyo. Tukatushana wali moyo. Kwanza na iteni huko njoko nilifulia jana. General alinikuta kwa mimi nalala mule mimi nayaanika kunane kunyumba. Suji kauki.